Zar te Applejack nije podsjetila? Samo 100 puta. A sada, pošto je nisam slušala, uništila sam vam čitavu jedišnicu. Nisam baš sigurna u to. Zar ne postoji stara izreka predstava se nastavlja? Možda postoji način da spasimo predstavu. Ali kako? Mislim, ako treba da budem iskrena, vi niste glumica. Ne, ali jesam princeza. Dobre vesti, besplatna hrana. Loše vesti, ova predstava je i zvanično katastrofa. Na sreću, znam ponešto o nošenju sa njima. Vratili ste se. Da, ali slavit ćemo kasnije. Sada moramo da izvedemo predstavu. Ali kako? Publika će dići pobunu. Nemamo kulise, a naša glavna glumica... Nije više u toj ulozi. Rarity, Applejack, Pinkie Pie, Twilight, vi smirite publiku. Recite im da će predstava početi za minut. Rainbow Dash, donesi nam oblake i stavi ih iza pozornice. Tako, to su nam nove kulise. Starlight, imaš li primjerak scenarija? Spike, ti ćeš biti pripovedač. Fluttershy je nova glavna glumica. Ja o meni? Ja? Da glumim vas? Dok me gledate? Kako glumim vas? O ne, mislim da mi se strah od nastupa vraća. Vizualizuj samo. Ti si princeza, kraljevska, odlučna, samopouzdana. Osjeti toplotu sunca koje se rađa. Ekvestriji si potrebna. Nekada davno, pre Celestije, Ekvestrija je prolazila kroz užasno razdoblje. Podizanje sunca svakog jutra je bilo tako teško da je za to bilo potrebno 5 jednoroga čarobnjaka. Plus Starstvir brodati uz njih. To su za vas veliki čarobnjaci. O ne, dobacivači, šta da radimo? Spike, improvizuj! Da, i podizanje sunca svakog jutra je bilo super istrpljujuće. Ali to vidite i sami, zar ne? Mislim, da li ovi momci izgledaju istrošeno ili šta? Starsvir je toliko napet da mu se rog iskrivio.